أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني Suratu Shura simore fi disondiral no jante e muɗum bismillahirrahmanirrahim Allah ko barki bismillahirrahmanirrahim ha mim ain sin qaf Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik ko Allah tun andi ko o fandi e ɗe karfe makko ɗo joyi kadhalika ko wanuni yuhi wahaynirta ilayka faade maɗa yo annabijo wa ilal ladhina ifade be min qablika adinoɓe ma Allahu Allah al azizun tedduɗo ala kimu ñeño lahu ko kanko wodani tagugol e jeyugol ma fi samawati kala ko woni ka kammuli wa ma fi lardi kala ko woni ka leydi wa huwa al aliyu kanko woni towɗo darja al azimu mawnuɗo takadu no ɓado as-samawatu kammuli ɗin yatafattarna nde ɗi sekoto min fawqi hinna immorde sengo dow maɓɓe si ɓe inni Allah no mari ɗiɗɗo wal malaikatu malaikaɓe ɓen yusabbihuna hiɓe subun hino bi hamdi rabbihim wondude yettugol jomi maɓɓe wa yastaghfiruna hiɓe insinanade liman fil ardi fi ɓen gomɗinɓe wonɓe ka leydi ɓena yo Allah yaafo ala nane famon inna allaha no Allah wal ghafur kanko woni yafotoɗo arrahim yurmeteɗo walladhina ɓen ittakhadhu jogitiɓe min dunihi ko wuuri Allah awliya a weldiɗɗi sanamu Allahu ko Allah hafizun woni renuɗo alayhim ɓe dow maɓɓe wa ma anta annelaɗo a wonali alayhim ɓe dow maɓɓe bi wakilin wakkilaɗo mono renaɓe wa kadhalika ko wanuni awhayna min wahayniri ilayka faade maɗo e annabijo qur'anan jangetende arabiyan e ɗengal arabe li tunzira fiya wajorde ummal qura nene caeɗen ɗum ko makka innete ummul qura wa man hawlaha e ɓen wonɓe kadi sera makka ko honɗum ɓe nani makka ummul qura imamul fakhru razi o inni wa ummul qura aslul qura wa hiya makka ko makka woni lasili koɗoli luttuɗi ɗin wa summiyat bi hazal ism makka wi'irama nde ɗo inde ummul qura nene caeɗen ijlalan laha ka mawningol fi makka li anna fiha sabu ko makka ɗon woni albayt suudu hindu ɗon suudu kaba ɗon wa magamu ibrahim e ka darorde annabi ibrahim ɗum ɗon fof no ɗon ɗe ɗon ko ɗoni ɓe nani makka ummul qura nene cayɗen wa man hawlaha e ɓen wonɓe sera makka wa tunzira wajoroɗaɓe kadi yawmal jam'i fi ñalande mottodiral ngal ɗum woni darngal la rayba nde sikki ala fihi e muɗum farigum fedde goo fil jannati wona e ka aljanna wa farigum fedde goo fi sayir wona ka nder yite walaw sha allahu si Allah no faalano la ja'alahum o waɗayno ɓe ummatan wahidatan jama goto walakin kono yudkhiluhimo naada man yasha on mo faala fi rahmatika yurmende makko wa zalimuna tuñirɓe shirke ɓe malahum alanaɓe min waliyin giɗo wala nasiri wona wallowo amittakhadhu kaɓe shirkoɓe jogiti min dunihi ko wuuri Allah awliya a weldiɗɗi sanamu fallahu Allah huwal waliyu kanko woni giɗo maɓɓe wowa ko kanko yuhi wurnitata almawta mayɓe ɓen wowa kanko ala kulli shay'in dow kala hunde gadirum ko wawɗo wa makhtalaftum kala ko lutondirɗon fihi e muɗum min shay'in immorde goɗɗum fa hukumuhu ñawore mum nden ilallahi ko faade ka deftere Allah dhalikum ɗum ɗo moɗon Allahu ko Allah rabbi kanko jeymi alay ko e makko tawakkaltu mi fawi wa ilay ko faade ka makko unibu mi tubata mi rutto fatiru samawati kanko fuɗɗi tagi kammuɗi ɗin wal ardi leydi ndin ja'ala lakum waɗani on min anfusikum mimmorde ka wonkiji mon azwajan sonnaɓe wa min al anami waɗi kadi ka mumine moradi azwajan noneji hara ka be ko gorun e deyun yazra'ukum himo sakita on fihi kaduna ton laysa lataki ka mithlihi sifa makko shay'un ay hunde wa wasamiu kanko nano konguɗi jeyaɓe makko ɓen albasiru suttiɗo golle maɓɓe ɗen lahu ko kanko wodani magalidu samawati sottirɗe kammuɗi ɗin wal ardi leydi ni yabsutu risga himo yanñana arsike liman yasha on mo faala yanñande hara naafi himo yiɗimo wa yagdiru o ɓittinana kadi on mo faala ɓittinande hara naafi himo añimo innahu no kanko Allah bi kulli shay'in kala hunde alimum ko anduɗo
shara'a lakum o shar'inani o min addini immorde ka dina ma wassa bihi konko wasino ɗum nuhan annabi nuhu walladhi e nden alqur'anare aw haynade men wahini ilayka faade maɗo e annabijo wa ma wassayna bihi e konko men wasino ɗum ibrahima wa musa e musa wa isa e isa an aqimu dina men inni ɓe ñinne dina kan wala tatafarragu wo taw sirtu fi e dina kan kabura mawni alal mushrikina e dow sirkoɓe ɓen ma tad'uhum konko noddoton ɓe onon nulaɓe ɓen ilayhi faade muɗum ɗulle ko rewgol allahjo goto allahu allah yejita bihi mo suɓo ilay faade ka makko man yasha on mo faala wa yahdi mo fewna ilay faade ka makko man yunibo on tuubowo rutto wa ma tafarraqu ɓe luutondirali illa min baadi ma ja'ahum sona ɓawde arnoɓe al ilmu gandal ngal bahiyan ka gaygu baynamo makkude maɓɓe walawla kalimatun sonano saabu konngol sabagata additingol min rabbika immorde ka joomi maɗa ila ajalin haylajal musamman toɗɗangal la qudiya lette ɗe ñaweteno baynamo makkude maɓɓe wa inna alladhina no ɓen utul kitaba hokkaɓe defte min baadihim ɓawa maɓɓe lafi shakkin ɓe woni e sikke min no immorde nde alqouranare muridin sikke jaaliɗe falidhalika ko sabu ɗum fadu noddu yimɓe ɓen e rewgol allah yo nelaɗo wastaqim feewa kama umirta wano yamiraɗa noon ya feewu wala tattabi wota jokku ahawa ahum beleɗe maɓɓe ɗen wagul ma ko amantu min mi gomɗini bima anzalallah konko allah tippini min kitabin immorde defte wa umirtu mi yamirama li adila nde min nunɗata kadi baynakum hakkunde moɗon allahu ko allah rabbuna jeemen wa rabbukum kanko jeeyi on lana no wodani men amaluna joddi golle amen walakum no wodani on amalukum joddi golle mon la hujja ala baynana wa baynakum hakkunde amen e moɗon allah walla yajma o moɓidiroya e baynana hakkundeji meɗen o ñaawa waylay ko faari ka makko almasiruni jaajorde tagi fawol walladhina ɓen yuhajjuna ɓen jayɓe fillahi fi dina allah kam min baadi mastujiba lahu ɓawde dina kan noota hujjatuhum wenje maɓɓe ɗen dahidatun ko mere inde rabim ka joomi maɓɓe wa alayhim defike ɓe kadi hadabun tikkere walahum ɗoɗen ɓe adabu lette shadidun tiiɗuɗe allahu alladhi ko allah woni on lanɗo anzala tippindo alkitaba deftere nde bil haqi e hoore gonga wal misana e sari aji ɗin wama yudrika andi misan ko peesirɗum ko sikeli ko ɗum noon woni symbole ñawore ko ɗum waɗi e nder kala aduna allah fof ka natɗa o e justice court house ayay sikeli on konno desini ko ɗum ko ñawore ina de par ce que si a ñaway woni hakkunde yimɓe kono ko oɗa woli kon heɗoɗa oɗa kadi ko ɗum donc ɗum waɗi si allah intiri sari aji ɗin misan peesirɗe wal misan e sari aji ɗin wama yudrika ko on ɗum andimma la allah sata no gasa dargal ngal garibum ko ɓattingal yastajilu biha no hawjanangal alladhina ɓen la yuminuna biha ɓen ɓe gomɗinangal walladhina kono ɓen amanu gomɗinɓe musfiquna ɓen kan no huli joti minna immorde dargal ngal wa yalamuna kamɓe kan ɓe andi annaha no dargal ngal alo haqqu ko ngal gonga ala nane famon inna alladhina no ɓen yumaruna sikkitotoɓe fi saati fi dargal ngal la fi dalalin ɓe woni e majjere baidin woɗɗitide gonga allahu allah latifum ko newaniɗo bibadi jiyaɓe makko ɓen yarsugo arsika e man yasha on mo fala arsikude o walka wi kanko woni jon dole al asisu tedduɗo man kana kala laatiɗo yuridu ko faala harsal akhirati ko remangol lahara on nazid lahu men ɓeydanaymo fi harsihi e remuru makko ɗum wa man kana kala laatiɗo yuridu ko faala harsa duniya ko remangol aduna nutihi men jokkaymo men jonnaymo joddi makko ɗin minnaka aduna ton wa malahu kono hara alanamo fil akhirati kal akhara min nasibin geɓal am lahum kanu wodani ɓe suraka u kafidaɗi shara'u lahum shar'inanɗiɓe min addini immorde ka dina ma lam ya'dhan bihi llahu konko allah dungaki walawla kalimatul fasli sonano konngol sirrugol laɓuɗi e ñaweteno bayno makkone maɓɓe wa inna zalimina no toñirɓe keferuɓe lahum nodani ɓe adabu lette alimu musuɗe tara a yi'ay azalimina toñoɓe ɓen musfiqina hara hiɓe huli joti mimma kasabu immorde konko ɓe faggiti tara zalimina ayiyay toñoɓe ɓen ñande dargal musfiqina hara hiɓe huli joti mimma kasabu immorde ɗimpiji ɗi ɓe faggitino wowa lette ɗelle waaqi bihimɓe ɗe yanay e maɓɓe walladina ɓeya noon amanu gomninoɓe wamilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi fi rawdatil jannati ɓe wonay e nder beeli aljanna lahum harano wodani ɓe ma yasha'una kala ko ɓe faalete inda rabbim ka joomi maɓɓe dhalika natugol aljanna huwa alfadlu ko ɗum woni ɓural alkabiru mawnugal ngal dhalika alladhi ko on aljanna woni on yubashiru llahu mo allah wewltinirta ibadahu jiyaɓe makko alladina ɓen amanu gomɗinɓe wamilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi qul maku yo nulaɗo la as'alukum milandaki on alayhi e dow yettunalngol o nulalngal ajiran joddi illal ma waddata si wona giggol ngol hakkude meɗen fil qurba ka ɓaɗodiral enɗa
wa man yaktarif kala faggitiɗo hasanatan ko moƴƴi nazid lahu min ɓeydanaymo fiya e ɗum husna moƴƴere inna allah no allah kafurun ko yafotoɗo shakurun warjotoɗo am yaquluna kaɓe wiya iftara nelaɗo fifidi alallah yo fawi allah kadiban fenade fa in yasha illahu si allah no falano yahtim o notayno ala qalbika e dow ɓernde ma nde yo nelaɗo wa yamhullahu allah no monta albatila merente on wa yuhibbu o tabintina alhaqqa gonga on bi kalimati sabu daluyeji makko ɗin innahu no kanko alimum ko anduɗo bi dhati sudur gundoji ɓerde wa huwa alladi ko allah woni on yaqbalu tawbata mono jaɓa tububuye an ibadihi gay jiyaɓe makko ɓen wa yafuhi mo yaafo kadi ani sayyati gay boneji ɗin wa ya'lamu mo andi ma tafaluna kala ko wonɗon e gollude wa yastajibu no noto alladhina ɓen amanu gomniɓe wa yastajibu himo noto kanko allah alladhina noddandu ɓen amanu gomniɓe wamilu salati ɓe golli golliji moƴƴi wa yaziduhum o ɓeydanaɓe kadi min fadli immorde ɓural makko ngal wal kafiruna hefreɓe ɓe lahum noden ɓe adabu lete shadidun tiɗuɗe walaw basata llahu rizga si allah yanyanno arsike on li ibadihi jiyaɓe makko ɓen la bahaw ɓe pewayno fil ardi ka leydi walakin kono yunazzilu o tippinay bi qadarin biruhaju ma yashau konko faala innahu no kanko allah bi ibadihi e jiyaɓe makko ɓen khabirum himo humpiti fi maɓɓe basirum himo suti kadi annuyeji maɓɓe ɗi wa huwa alladhi ko allah woni on yunazzilu mono tippina alkhaytha toɓo ngo min ba'di ma ganatu ɓawde tawata hara ɓe taƴike wa yansuru o sakita rahmata o yurmede makko nen wa wal waliyu kanko woni giɗo maɓɓe on alhamidu yettiniɗo wa min ayatihi no jeeya e ayaje tindinayde ma fi bawgal allah ngal khalqu samawati tagugol kammuɗi ɗin wal arde leydi ndin wa ma batha e konko sakiti fihima e majji min dabatin immorde riɓowen wa huwa kanko allah ala jamɗi himɓe dow moɓidirgol ɓeɗo fop idha yasha'u si o falama kadi gadirum himo wawi ɗum wama asabakum kala ko heɓi on min musibatin immorde masibo fa bima kasabat haray ko sabu konko faggiti aydikum tere mon ɗen wa yaafu himo yaafo on tode an kasirin ko ɗuuɗi wama antum mo wonali bi mujisina lawotoɓe fil ardi ka leydi wama lakum alana on min dunillahi ko wori allah min waliyin giɗo wala nasiri wona ballo wa min ayatihi no jeeya kadi e ayaje tindinayɗe ma fi bawgal allah ngal aljawari laaɗe dogayɗe ɗen fil barika maayo kal a alami haray ɗe wayi wa pelle in yasha si kanko allah simo falano yuskini riha o de'intinayno hendu noon si ɗum waɗi fa yazlalna laaɗe ɗen wonta rawakida ko deeƴuɗe tabituɗe ala zari e hoore ma on hara ɗe yata yeeso ɗe yata ɓaawo par ce que sa nani bateau no dogde ko par ce que hendu no wifude inna fi dhalika woni ko jantaɗo la ayatin dalil gitindi newteɗi fi bawgal allah ngal li kulli sabbari wonande kala muñotoɗo fewdo sattede shakuri yetto fewdo newende aw yubi hunna masimo faala kadi o yoliraɗe laaɗe ɗen bima kasabu sabu konko ɓen wonɓe nder ton faggiti e bakkatuji wa yaafu kono himo yaafo an kasirin ko ɗuuɗi wa ya'lama anda alladhina ben yujadiluna ben jaɓe fi ayatina e ayaji amen ɗen malahum alanaɓe min mahisil laworgal fama utitum kala ko okka ɗon min shay'in immorde e hunde fa mata'ul hayati dunya ɗum ko dakam men gurdam aduna lannay wama indallahi ko aljanna wonɗo on ka allah khairum ɓuri moƴƴude wabga ko ɗum kadi heddoto lilladhina wonande ɓe amanu gomnin ɓe wala rabbim hara koye dow jomum maɓɓe yatawakkaluna ɓe fawto walladhina ɓen yajtanibuna woɗɗitotoɓe kaba'iral ismi junubaji mawnuɗi ɗin wal fawahisa e pankari zina wa idha ma khadibu harasi ɓe tikkinama hum kamɓe yahfiruna ɓe yafoto walladina ɓen istajabu notiɓe li rabbihim noddandu joomi maɓɓe wa gamu salata ɓe ñinni julde nden wa amruhum hara kadi fiyake maɓɓe on suura ko diisodiral baynahum hakkude maɓɓe wa mimma razaqnahum yoga konko men arsiki ɓe yunfiquna yiɓe itta sadaka walladina ɓen ida asabahum harasi heɓiɓe albahyu bewre hum kamɓe yantasiruna ɓe yottoto wa jaza'u sayyatin ko woni joddi bone sayyatun ko bone misluha yeru makko faman afa kono kala yaafiɗo ko waɗa kon wa asla o moƴƴini golle makko ɗen fa ajruhu joddi makko nin fi ko yaafi kon alallahi no ka allah toon allah yoɓaymo innahu no kanko allah la yuhibbu zalimin o yiɗa toñoɓe ɓe wala man intasara kono kala kadi yottiɗo ba'da zulmihi ɓawo toñe ɗe o toñaɗen fa ulaika ɓen yottiɓe kadi ma alayhim fawakiɓe min sabili lawol heɓugol bakkatu innama sabilu lawol heɓugol bakkatu ko fawi alalladhina koye dow ɓen yaslimuna nasa toñayɓe yimɓe ɓe wona yottiɗo fihi no toña wa yabkhuna ɓe bewa fil ardi ka leydi bi khayri laqi ko alda e gonga ulaika ɓeɗo lahum noɗen ɓe adabu lette alimum musude wala man sabara kala muññiɗo
wa khafara o yaafi ko waɗa inna dhalika no muññagol yaafo la min azmi l umur o jeeya ɗum e pellital fiya kuji ɗi woni jikkuji annabaɓe. wa man yudlilillahu kala mo allah majjini fama lahu alana on min waliyin giɗo mono fewna mo min baadi ɓaawo allah majjinde mo. wa tara jalimina a yiyay toñoɓe ɓen lamma ra'ul adaba tuma nde ɓe yiyoy lette ɗen ka dargal yaquluna ɓenna hal ilama raddi yalli ruttolgal no woodi min sabilin immorde e laawol yahugol kaaduna. wa tarahum a yiyay ɓe yuraduna hiɓe weeɓite alayha ka dow yiite khashiina haray ɓe yankini mina dhulli sabu ronkere sabu koyeran yanzuruna ɓe ndara min tarfin immorde darɗe khafiyin suuɗiɗe. wa gala alladina wiya ɓen amanu gomninɓe innal khasirina no perduɓe ɓen alladina ko ɓen khasiru perdinoɓe anfusahum monkiji mum ɗin wa ahlihi ɓe gureji mum ɗin yawmal qiyamati ñande dargal. ala nane famon inna jalimina no toñoɓe ɓen fi adabin ɓe wona e nder lette muqimin duumiɗe. wa ma kana lahum laatanaaki ɓe kadi min awliya a weldiɓɓe yansurunahum wawayɓe ɓe wallugol min dunillahi ko wori allah. wa man yudlilillahu kala mo allah majjini fama lahu alana on min sabilin laawol peewal. istajibu noote li rabbikum noddandu joomi mon ɗum ka iman min qabli ko waɗi an yatiya nde arata on yawmu ñalande la maradda lahu nde ruttowo ɗum ala minallahi immorde ka allah. malakum hara kadi alana on min malja in fattorgal yawmaydin ndeññande wa malakum hara alana on min nakirin yeddowo ɗum. fa in aradu si ɓe ɗurike ma yo nelaɗo fama arsalnaka haray men nulalima alayme dow maɓɓe hafisan renowoɓe. in alayka hay hunde fawakima illal balako sona yottingol nulalngal. wa inna no menen ida adakna al insana si min meɗini neɗɗanke minna immorde kamen ga rahmatan moƴƴere nema fariya biya o weltora ɗum. wa in tusibum si ɓiɓe sayyatum bone bima gaddamat saabu konko ardini aydihim tere maɓɓe ɗen fa innal insana no neɗɗanke on kafurun ko dulluɗo. lahu ko lillahi ko allah wodani mulku samawati laamu kammuri ɗin wal arde leydi ni yahlugu emo taga ma yashau kala ko faala. yahabu himo okka liman yashau on mo faala ukude inasan ɓiɓɓe rewɓe tun. wa yahabu o okka liman yashau on mo faala ukude kadi azukura ɓiɓɓe worɓe tun. aw yuzawijuhum ma o jillidirana ɓe zukuranan o waɗana ɓe worɓe wa inasan e rewɓe. wa yajalu o waɗa man yashau on mo faala aqiman dimar hara on ɗon mara ɓiɗɗo fus na gorko na debbo innahu no kanko allah alimum ko anduɗo gadirun wawu. wa ma kana hananali basharin ɓandinkejo an yukallimahu llahu nde allah yewtatamo illa wahyan siwona hara koye wahyu aw min warai hijab ma e ɓawo wirngalluji aw yursila ma o nela rasulan nelaɗo fa yuhiya o wahina bisne ɗuga e makko ma yasha konko faala. innahu no kanko allah aliyum ko towɗo darja hakimu ñeñuɗo. wa kadhalika ko wanuni aw hayna men wahayniri ilayka faade maɗa e annabijo ruhan ruhu min amrina immorde yamirore amen. ko on ɗum woni ɗo ruhu on ɗo ruhu on ɗo ɗe ko qur'an ko on ɗum alqur'ana innana ruhu. wa sammahu ruhan allah inniɗo alqur'ana ruhu li anna fihi hayatun nufus min mautil jahal. ɓay ko alqur'ana wurnitata pittali ɗin wonkiji ɗin ittadi e mayde majjere. si goɗɗo ko majjuɗo no wayi wasi ko mayuɗo. joni noon mbay alqur'ana ko ɗum ɗon wurnitata wonkiji ɗin ko ɗum malik bun dinar inni ya ahlal qur'an ko no yo yimɓe alqur'ana maza zara alqur'anu fi qulubikum ko ɗum alqur'ana sanki ka nder ɓerɗe mo. fa inna alqur'ana no alqur'ana rabi alqulub ko ɗum woni ko ɓuttinta ɓernde. kama anna al khaysa rabi al ard par ce que ko toɓongol si saaƴi heccinɗina leydi ndi alors ko si alqur'ana saaƴi ka ɓernde ma nden an kadi hecciɗa. ko ɗum waɗi si allah inni wa kazalika ko ni aw hayna men wahayniri ilayka faade maɗa ruhan alqur'anari min amrina immorde yamirore amen ma kunta alatanoki annelaɗo tadri hiɗa anduno mal kitabu ko on ɗum deftere alqur'ana walal imanu andano kadi ko on ɗum woni iman. walakin sikoni ja'alnahu men waɗinde nuran annora nahdi bi meɗen fewnirande man nasha on mo men faala min ibadina immorde jeyami amen ɓen. wa innaka no anne laaɗo la tahdi hiɗa fewna yimɓe ɓen ila siratin faade lawol mustaqimin foccingol siratillahi lawol allah alladhi on lahu mo wonani ɗum tagugol e jeyugol ma fi samawati kala koni ka kammule ma firade kala koni ka leydi ala nane famon ilallahi ko faade ka allah tasirul umur fiyakuji ɗi ruttoto.
suratu zukhrufi simore fi cuɗari kange no jante e maggol. Bismillahirrahmanirrahim. Yo Allah ko mbaki bismillahirrahmanirrahim. Hamim ko Allah tun andi ko muy e ɗe karfe makko ɗo ɗi. Wal kitabi Allah wondiri deftere almubin ɓanginde ko dagi e ko harmi. Inna no menen ja'alnahu men waɗinde qur'ana jangetende arabiyan e ɗengal arabe la'allakum bela jonon taqilun on haqqilay. Wa innahu no alqur'anare nen fi ummil kitab nde woni ka lasili defteɗen ɗum woni ka lawil mahfuz ladayna ka amen gala aliyun ko towunde darja hakimu nyenyande. Afanadribu ankum emen accay waɗangol ɗon azzikra waju safa hanka ɗuragol on an kuntum fitum on laatike gawman yiɓe musrifina fantimɓe bonki. Wa kam heewi arsalna ko men neli min nabiyin immorde annabajo fil awalina kaadinoɓe wa ma ya'tihim arataɓe min nabiyin annabajo illa kanu sonaɓe laatike biye makko yastaziuna ɓe jalkitam. Fa alakna men halkino ashadda minhum ɓurɓe ɓe tiiɗude batsan dole kamɓe makka ɗo. Wamada feƴƴino ka nder alqur'anare ga mathalul awwalina misal halkede yedduɓe adinoɓe ɓen. Wala in sa'altahum mi wodi sa landike ɓe shirkayɓe man khalaqa samawati ko mbo tagi kammuri ɗin wal arda e leydi ni la yaqulunna ɓe innete khalaqahunna ko tagi ɗi al aziz ko tedduɗo al alimu anduɗo. Alladhi on ja'ala lakum waɗan on al arda leydi ni mahdan weƴƴitandi. Wa ja'ala lakum waɗani on fiya ka leydi subulan ɗate la'allakum bela jonon tahta duna hiɗon fewira ɗen ɗate ka wayasiji moɗon. Walladhi on allajo nazzala tippinɗo minas sama immorde ka sama ma an ndiyam bi qadarin beru haaju fa ansharna men fuɗini bihi sabu ɗan ndiyan fa ansharna men wurnitiri bihi sabu argol ndiyan ɗan baldatan leydi mayta yorunondi kazalika ko wani ni tukhrajuna yaltinirte ɗon ka gaburuji moɗon hara hiɗon wuuri. Walladhi on allajo khalaqa taguɗo al azwaja noneji ɗin kullaha kala majji wa ja'ala lakum waɗani on min al fulki immorde laaɗe ɗen wal anami e mumine moraɗi ɗin ma tarkabuna konko hiɗon waɗɗo. Litastawu fiyo on fotodir ala zuhurihi e hoore mbaɗɗateri ndin thumma defti taskuru andi ton yetton ni'mata rabbikum nema jomi mon on idastawaytum si on fotodiri alay e hoore mbaɗɗateri ndin alanni joɗade e hoore ko waɗɗotoɗa ko woni ko oto woni ko puccu. Wataqulu on saywi on subhanallazi senade wodani on allajo sakhara lana haza eltanɗo men ndi mbaɗɗateri wamma kunna men latanoki lahu fi eltugol ndi muqrinin wawuɓe ɗum wa inna no menen ila rabbina ko faade ka jomi amen lamun qalibuna men ruttoto kadi simen maayi. Wa ja'alu lahu shirkoɓe ɓen waɗanimo kanko Allah min ibadihi immorde jiyaɓe makko ɓen juz'an geɓal. Innal insana no neɗɗanke la kafurun ko dulluɗo mubinum ɓanguɗo dullidi. Amittakhadha e hara Allah jogitoto mimma yakhluqu immorde konko tagi banatin ɓiɓɓe rewɓe wasfakum o hertinana on onon bilbanina ɓiɓɓe worɓe ɓen. Wa idha bushira hara noon si wewlinirama ahaduhum goɗɗo e maɓɓe kamɓe wonɓe inde ɓen ɓiɓɓe Allah ɓen ko rewɓe bima daraba lirrahmani konko waɗani Allah masalan misal ɓiɗɗo debbo jalla wonta e wajjuhu yeeso makko ngo muswaddan ɓawlugo o wara kanko kasimum ko joltiɗo sunno. Awa man yunassau eɓe waɗanayi Allah on mono mawna fil hilyati e nder cuɗari ɗum woni debbo wowa hara kanko tode fil hisami ka wenje hayru mubini wona o ɓanguɗo haala. Allah inni me kono shirkoɓe ɓen sendiri ɓe waɗanimo wo kanko ɓiɓɓe makko ɓen ko rewɓe ɗum ko malaikaɓe ɓen. Allah inni noon ɓe waɗanaymo on tagaɗo e nder cuɗari ko ɗum woni ɗum ko debbo kanko o wata wonde o paraki. Siɗa mari ɗo ɓiɓɓe ɗiɗo paykun gorun e jiwun gorun hara ko ɓe gore si on fokkiti yawgol nokkugo mais paykun gorun kun ko ɓornagol tum pantalon e dolok e lanni e paɗe mais jiwun kun kanko be o waɗa chaine ma o waɗa koɗe noppi ma o waɗa mulle ayi kanko koye cuɗari sinaɗo hara mo ɓolɗi ayi Allah ini me ko onon ɓe waɗantamo kanko ɓe ittantamo geɓal e ɓi kadi hara si woni wenje o wawata haala debbo wawata diskitugol on fuɗɗoto tun o wallitora wullugol ay wowa hara kanko fil hisami ka wenje hayru mubin wona hay ɓanguɗo haala. Wa ja'alu ɓe waɗi almalaikata malaikaɓe ɓen alladina ɓen humɓe kañum ibadur rahmani ko jiyaɓe Allah ɓe waɗi ɓe inasan rewɓe rewɗinaɓe ɓeni ko rewɓe Allah daali noon a shahidu e ɓe no tawano halkahum fewno ɓe tagayno malaikaɓe ɓen sanaktubu mais sa tuktabu windete shahadatuhum seeditagol maɓɓe ngol wa yusaluna ɓe landite kadi
Wagalu shirkoɓe ɓen inni law sha arrahman, si allah no falano ma abadnahum min rewatano ɗi sanamuji, ma lahum alanaɓe bidhalika e wolgol konngol min ilmin gandal, innum ɓe onali illa yahrusuna siwona hiɓe fena. Am ataynahum kamen addaniɓe kitaban deftere min qabli ko aɗi nde alquranade fawmar kamɓe bi e nden deftere mustamsikuna hiɓe jogitinde, balsi ko woni qaaluɓe wi'ino inna no menen wajadna men tawi aba ana babiraɓe amen ɓen ala ummatin e hoore lawol, o ummatin ɗo na mofte ko lawol, wa inna no menen noon ala athariɓe dow batteji maɓɓe ɗin muhtadun komin fewirayɓe ɗum ñentinaɓe. Wa kadhalika ko woni ni ma arsalna min nulali min qabli kaɗo maɗa fi qaryatin e saare min nazirin wajotoɗo illa gala si wona wi'ino mutrafuha allinaɓe ɓen ka saare ton inna no menen wajadna men tawino aba ana babiraɓe amen ɓen ala ummatin e hoore lawol, wa inna no menen ala athariɓe dow batteji babiraɓe amen ɓen muhtaduna komin ñentinayɓe ɓen. Qala nelaɗo maɓɓe on inni ɓe awalaw jiitukum haysi tawi mi addani on bi ahada ko ɓuri fewude mimma wajattum e di konko tawno ɗon ala e dow muɗum aba'akum babiraɓe mon ɓen. Qaluɓe inni ɓe inna no menen bima ursiltum bihi koko nurida ɗon ɗo e mum kafirun, menen min yeddi ɗum. Fantagamna minhum min yottori e maɓɓe lette, fanzur ndaari taskoɗa kayfa kana konno latorno aqibatul mukazzibina, battane ɓen fennunoɓe nulaɓe mum ɓe. Wa idh qala Ibrahimu jandu tumande annabi Ibrahima ma kanno li abihi ben makko wa qawmi e yimɓe makko ɓen innani no min bara'un komi dandaɗo komi woɗɗintinaɗo mimma ta'buduna immorde ko kon ɗon rewde, illa alladhi sona on allajo fatarani taguɗolam fa innahu ko kanko sayadini fewnatanmi, wa ja'alaha o waɗingol kalimatan konngol baqiyatan hedditingol fi aqibihi ka zurriya makko, la'allahum beɗajo kamɓe yarjiuna ɓe ruttoto e peewal ngal. Balsi koni gonga on matta'atu balsi ko woni gonga mattato Allah dali mi dakmiti ha ulay ɓe yimɓe makka ɗo wa aba'ahum e babiraɓe maɓɓe ɓen hatta ja'ahum ma arani ɓe Allah haqqu gonga on wa rasulun e nulaɗo mubinum ɓanguɗon nulal. Walamma ja'ahum ɓaynon ari ɓe Allah haqqu gonga on qalu ɓe inni hadha ɗum ɗo sihrun ko bilew, wa inna no menen bihi e ɗum kafiruna ko men yedduɓe ɗum. Wa qalu heferɓe makka ɓen inni lawla nuzila ko hanno tippine hadha alqur'anu nde jangetede ala rajulin e dow gorko goto min alqaryatayni immorde e cayɗen ɗiɗi azimin mawnuɗo. Ko honɗum noon ɓe firi ɗo cayɗen ɗiɗi e pi ko worɓe homɓe ɓenni, si tawi ko makka nunde tippoto corteji tippiɗi ɗin makka ko hannuɗi tippine e oyneteɗo Walid bunil Mughira. Joni ma ɗum siko ma si tippake Walid bunil Mughira ma Urwat bun Masud as-Sagafi o mo Taif ɓenni hanno singol Qur'an tippo hakkunde ɓeɗo ɗiɗi, Walid bunil Mughira ma Urwat bun Masud as-Sagafi hanno nde tippo hakkunde pasque ɓeɗo ɗiɗo hari wo ko mawnuɓe e maɓɓe. Waqtarahu an yunazzala ala ahadi ru'asa'i wal ujama'i, ɓenni alqur'ana ko ɗon o tippade koye goto e lamɓe maɓɓe ɓen. Janna minum kamɓe ɓe sikkude annal azima huwa allazi yakunu lahu mal wa jah, kamɓe ɓe sikkude ko woni kohojo ko marɗo jawdi e marɗo jaawu, kamɓe ɓe sikkude ko on alqur'ana duwano tippade muɗum. ɓenni wo ko fi on ɗum alqur'ana tippani ala muhammad wowo faqirun yatim e dow nelaɗo muhammad ko baaso e pi ko alyatimajo ben makko mayi. Allah jaabitiɓe ɗo no ɓay kamɓe ra'ayul jahilin fi kulli zamani wa makan, o gandirɓe ɓen inni ko ɗum ɗo woni ide ɓe jangaɓe e jamanu wo jamanu e kala nokku kadi ka yawɗa, ɓe hikka ko woni tiiɗugol fi mum ko margol jawdi. No, ko woni tiiɗugol fi mum ko margol jikkuji moƴƴi e nunɗugol, ko jogagol jikku moƴƴo e nunɗugol laaɓugol, ko ɗum woni wongol granjo, wona margol tun jawdi. mais gandirɓe ɓen inni wa haza ko ɗum ɗo noon ra'ayul jahilina woni feere majjuɓe ɓen woni fi kulli zamani e kala zamanu makani e nokku. Amma miqyasul azama mais ko woni peesirgol mawnugol alhaqiqiya ka gonga indallahi ka Allah wa inda lugalahi e ka marɓe hakkille ɓen fa innama huwa azamatu nafs, ko mawnugol ka wonki Allah kanko e marɓe hakkille ɓen fo si yimɓe ɗiɗo no dari wona ya peesir fi compte bancaire maɓɓe on ka ɓurdi ɗon, ok oɗo no ɓuri oɗon mbuɗi awamo ɓuri mo non na ɗum ko ka wonki ɓurdete. Si oɗo no ɓuri laaɓugol, no ɓuri nunɗugol, no ɓuri hulgol Allah, no ɓuri angal stampingol yimɓe, angal toñugol, aha ko ɗon darirte sariyare nden ko ɗon peesir wona hella ka mbuɗi. ɓay noon ɓe woli ɗum ɗo ɓe enni ko hanno alqur'ana tippine
e hoore Walid bunil Mughira ɓay mo mari mbuuɗi mo mari ɓiɓɓe worɓe ɓe ma Urwat bun Masud as-Sagafi on kadi no laami no mari Allah inni noon hino ɗo ahum e ko kamɓe yaqsimuna sendata rahmata rabbika moƴƴere joomi ma nde ɓay nattagaɗo sendata o inde ɓay kanko Allah senda awa kanko hino nahanu menen qasamna men sendi baynahum hakkunde maɓɓe ma'isatahum guureji maɓɓe ɗin fil hayati duniya ka gurdal aduna wa rafa'ana men towni ba'dahum yoga maɓɓe fawqa ba'din sengo dow yoga darajatin ka darjaji liyattakhidha fi yo jogi to ba'dum yoga maɓɓe ba'dan yoga sukhriyan eltaɓe ɗo na jalnori ko fiyo non Allah si tawi no yimɓe ɓen fof ko hunde wotere wata marsude woɓɓe gollanta woɓɓe si tawi fop woni hunde wotere no wawata yarde no gurdanda yarata ko be woɓɓe wona ménisier hara ko ɓen ɗon moƴƴinta julle e taabe e danɗe woɓɓe kadi wona bijoutier ɓe ko ɓen moƴƴinta woɓɓe noon wona commerçant ɓe woɓɓe kadi wona chauffeur ko ni noon no Allah waɗiri annan ko ni o duwa yarde mo kala no haton jine oya ko min mi wata wadde kon anda wawi wadde ko an waɗanta lannu a randilan service mi yoɓe an kadi ko a wata wadde ara ko min kadi mi waɗan ɗum mi randima service yoɓalan ko noon ada interdépendance mo kala no fawi e goɗɗo fi goɗɗum go a wata waɗanderema piiji ɗin fop on tagaɗo ala liyattakhidha fi jogi to baɗahum yoga maɓɓe baɗan yoga baɗum yoga maɓɓe baɗan yoga sukhriyan eltaɓe wa rahmatu rabbika ko yurmede joomi ma nden khayrum ɓuri moƴƴude mimma yajmauna e dini konko ɓe moɓata walawla an yakuna nnasu si wonano kulol wota yimɓe ɓen laato ummatan waydatan jama goto fop yedda haranano sabu ɗum Allah inni la ja'alna mi waɗanayno liman yakfuru kala yeddunoɗo birrahmani Allah mi waɗanayno mo ngalu libuyutim hara cuuɗi maɓɓe ɗin sugufan kippudi ndin min fiddatin ko kalise hara ko silva ɓe waɗayno plafond cuuɗi maɓɓe ɗin wa ma'arija e ƴawruɗe kalise kadi alaya hara koye ɗum yasaruna ɓe ƴeegat haray ascenseur ji ɗin ko silva wali buyuti men warna cuuɗi maɓɓe ɗin abwaban dambuɗe kange wa sururan e danɗe kange ala ya hara koye hoore ɗum yattaki ona ɓe soɓɓiloto hakke ko woni haaju makko ala e ɗum simo falano kala yeddunoɗo mo okkote no hara suuɗu ma ɗum hay plafond on ko kange wa zuhrufan men waɗana ɓe kadi cuɗari kange wa in kullu zalika kono ɗum ɗo fof wonali hay hunde lamma mata'ul hayati dunya si wona dakkamme wo gurnan aɗum la lannay kun wal akhiratu ko lakara on inda rabbika ka joomi maɗa lil muttaqin ɗum ɗo wonani holoɓe Allah ɓe wa man ya'su kala ɗuriɗo an dhikri rahman gay jantagol fi Allah no gayyid lahu men eltanaymo shaytanan shaytanuru fawwara ndu lahu wona ndemo gari nun ko wonni ɗo ko piiji ɗiɗi a wawata wonde a waɗata zicre a wonda e cheytan ko pijirde ko goo hiɗa wadde zicre hiɗa connecté e Allah ma ange cheytan ɗe wondi mais a wata wonde a gala e ɗum ɗon ɗi ɓe non ko pijir ko awliya ur rahman welduɓe Allah ɓen e awliya ur cheytan welduɓe ɓen e cheytan si fi Allah wonali ka ɓernde ma ko fi cheytane wonata toon a wata ko be goɗɗum go occupe o ɓernde nde ko ɗum oyni sa ɗurike noon Allah ayni alquran na haaju ma o addana kisan cheytan lanni wonda e on ɗo o buggo piiji ka ɓernde ma wa man ya'su kala ɗuriɗo an dhicri rahman gay jantagol fi Allah no gayyide lahu men eltanamo cheytanan cheytanuru fo wara ndun ɗon lahu wona ndemo qarin ko wondiɗɗo wa innahum no cheytanuji ɗin noon la yasuddunahum ɗi sakkotoɓe anis sabili gay lawol peewal ngal wa yasabuna hara noon hiɓe sikkude annahum no kamɓe mutaduna ko ɓe fewnaɓe hatta idha ja'ana hasi on tigi aroyi noon ka amen ka dargal qalaw inna ya layta hanino bayni wa baynaka hara no wonayno hakkunde an e maɗa andu cheytanuru bu'dal mashriqayn yeru woɗɗugol funnange e hirnange fa bi'sal qarin an a boni wondi walan yanfa'akum nafata on al yawma hande izzalamtum de tawno on toñi annakum no onon fil adhabi ka lette mustarikuna onon e cheytanuji majjinɗi on ɗin hiɗon kafi lette ɗe afa anta e ko anne laaɗo tusmiu naninta assumma paho awtaadi ma kan fewnata alumya bumɓe ɓen waman kana on laatiɗo fiida laali e majjere mubini ɓangude fa imma nadhabanna bika si tawi men naɓima yo nelaaɗo ado men lettugol ɓe fa inna no minu mimurde maɓɓe muntaki muna men yottora ɓe lette aw nuriyannaka ma ɗum toode men hollete alladhi ɗen lette wa adnahum ɗe men fodi ɓe hare ɗa wuuri fa inna no menen alayhime dow maɓɓe dow muktadiruna meɗen waawi ɓe
fastamsik jogito yo nelaɗo billazi nden alqur'anare uhiya waynade ilayka faade maɗa wa innaka no an ala siratin hiɗa e hoore lawol mustaqimin fewugol wa innahu no alqur'ana la zikrun laka konde teddungal fima yo nelaɗo wali qawmika e fi yimɓe maɓe wa sawfa pelle tusaluna on landitete fi nemaji alqur'ana was'al landitum man arsalna ɓen men neruno min qabli kaɗo maɗa min rusulna immardenulaɓe amen ɓen a ja'alna si tawi men waɗi min duni rahman ko wuri allah aliyatan sanamuji yubaduna reweteɗi walagad arsalna gomɗi men nuli musa annabi musa bi ayatina wondude ayeje amen ɗen men nelimo ila fir'auna faade ka fir'auna wa mala'ihi e hooreɓe mbatu makko fa qala o wi inni no min rasulu ko minelaɗo rabbil alamina joma winder nen falamma ja'ahum ɓay waddaniɓe bi ayatina ayaji amen ɗen idahum tawi kamɓe minna immorde ayaji ɗen yadhakuna heɓe jala ɗe wama nurihim allah daali men hollaɗi ɓe min ayatin aya illa yasiona ko noon akbaru ɓuri mawde min ɗoftiya e di feƴƴunoɗo on wa akhadnahum men nangiri ɓe bil adabi lette lalahum ɓeɗa jo kamɓe yarji'una ɓe ruttoto e pewal ngal wa galu ɓe wi kamɓe yimɓe firawna ɓen ɓenni ya ayyuha sayiru he ko an yo bilejo ɗum ko musa ɓenni mo ya ayyuha sayiru he ko an yo bilejo udu lana torani men rabbaka jomi maɗa bima ahida indaka saabu konko awde ma sa torike mo jaɓay yo ittan men lette ɗen innanano menen lamuta ɗuna on say men feway falamma kashafna annum ɓay men ittaniɓe al adaba lette ɗen idahum tawi kamɓe yankusuna ko firtoɓe aadi wanada fir'auna noddi fi qawmi e yimɓe makko ɓe ngala inɓe ya qawmi kono yo yimɓe an alaysa li est ce que wona min jeeyi mulku misra laamu misra ngu wa hadhihi l anaru ɗi canɗi tajri no ilude min taati sengole kuɓeje anen afala tubsirun onon o yiyata mawnugol angol am ana ko min khayrum ɓuri moƴƴude min hadha e dini o gorko alladi on huwa mo kañum mahinum ko hayfuɗo wala yakado ɓadata ko tode yubinu himo ɓangina haala déjà ko o ñondojo tode min miɗo ɓuri o falawla ulgiya firawna inni ko hannotode buge alayhi e dow makko kanko musa aswiratum mulle juuɗe min zaabi ngara ko kange aw jaa ma ko hanno ara ma woɗude makko almalaikatu malaikajo muktarinina haray ɓe jolkidira kamɓe ɗiɗo so woli malaikajo on confirma ina ko gonga fastakhaffa qawmahu o ɗaytini yimɓe makko ɓen kanko fir'aun fa ata'uhu ɓe ɗoftimo innahum no kamɓe kanuɓe laatike qawma yimɓe fasigina yaltuɓe ɗoftare falamma asafuna allah daali ɓaynon ɓe monini men intaqamna minhum men yottori e maɓɓe lette fa akhrajnahum men yooli ɓe ajmayna ɓe fop maɓɓe fa ja'alnahum men waɗi ɓe salafan ardiɓe wa masalan e misalil akhirina fi sakkitiɓe ɓen walamma duriba ibnu maryam walamma duriba ɓay waɗama ibnu maryama geɗal nene maryama ɗum ko isa masalan misal idha qawmuka tawi yimɓe maɓe minno immorde ngal misal yasiddun hiɓe ɗuro ɗum andi ɗum ɗo mujahid inni sababu nuzul aya on inna quraishan qalat inna muhammadan yuridu an na'budahu kama abada nasara isa ibnu maryama quraishankoɓe ɓen ɓe inni wo ɓe inni inna muhammadan no muhammad o yuridu himo faala an na'budahu yo min rewirmo kama abada nasara wano an nasarankoɓe ɓe rewirno non isa ibnu maryama isa ɓiɗɗo maryama fa anzalallahu allah tippini kisan walamma duriba ɓay waɗama ibnu maryama geɗal nene maryama masala misal idha qawmuka tawi yimɓe maɓe minno immorde ngal misal yasidduna hiɓe ɗuro wa qaluɓe inni a alihatuna e ko sanamuji amen ɗin hayrum ɓuri moƴƴude am huwa ka ko isa ma darabuhu laka ɓe piranali ma ngal misal illa jadalan sina fi wenjugol ma tum balsi koni gonga hum kamɓe gawmum koye mi hasimuna sattuɓe wenje in huwa isa wonali illa abdun si wona jiyaɗo an amnamo min nemini min moƴƴi alay e dow muɗum wa jaalnahu min waɗi mo masala misal li bani israil fi ɓiɓɓe annabi yaquba ɓen walaw nasha'u si meɗen falano la ja'alna min waɗayno minkum e moɗon malaika tan malaika ɓe fil ardi kariɗi yahlufuna ɓe no lonto wa innahu no isa la ilmun ko mande andirtede lissati fi ɓaɗagol dargal ngal fala tamtarunna biha wo taw sikkito fi dargal ngal wattabi'uni jokkelan hada ko ɗum siratum woni lawol mustaqimum foccingol wala yasuddannakum shaytan wota sheytane sakko on e lawol ngol innahu no kanko sheytane lakum wona nde on aduwum ko gañomo binum ɓanguɗo ngaygu
walamma jaa isa ɓay isa addi bil bayinati hujjaji feñuri ɗin qala yo inni kadi jiitukum gomni mi addani on bil hikmati gandal e faamu wali ubayina lakum fi o mi ɓanginan on bada alladi yoga e ɗin piiji yahtalifuna ɗi ɓoni luuto tahtalifuna ɗi ɗo luutodirde fi e muɗum fattagullah wuli ala wati uni ɗoftoɗonmi inna allaha no allah huwa ko kanko rabbi jeymi wa rabbukum kanko jeeyi on faabuduhu wotinɗinemo rewo mo hada ko ɗum ɗo siratuhu lawol mustaqimum foccingol fahtalafa luutodiri al azabu feddeji heferɓe ɓen min baynim hakkude maɓɓe fo waylum bone wodani lilladina fi ɓen jalamu toñirɓe kefiru min adabi yawmin immorde letta ñalande alimin musude hal yanzuruna yalli ɓeno habbiti illa sata siwona dargal ngal an tati yawmde ngal arata ɓe bahtatan e juhaye wa umar kamɓe la yashuruna ɓe sowa andude al akhillau weldunoɓe ɓen ka aduna ɗo yawmaydin ñande dargal baɗum joga maɓɓe libadi wona ndewga duwum ko añidiroye ɗum illa al muttaqin sona welduɓe ɓen e nder kulol allah hara koye hoore fi allah ɓe weldani ya ibadi kono yo jiyaɓe an allah dala la khawfun kulol ala alaykum e dow moɗon al yawma hande wala antum mona kadi onon tasanuna woni ko sunoto alladina ɓen amanu gomɗinnoɓe bi ayatina aya jamen ɗe wa kanu ɓe laati muslimina jebbiliɓe ɓe wiyane udkhulul jannata naate aljanna on antum ono waswajukum ɓe sonnaɓe mum ɓe tubaruna haray ɗon sanne yutafo harano wangine alayme dow maɓɓe bi sihatin piletije min dabin immorde e kange wa kwabin e ñeddukoy wa fiha no ka nder aljanna ton ma tastahihil anfusu kala ko wonkiji maɓɓe ɗin tuyete wa talazzul ayunu e kala ko yitere dakmitorta darugol wa antum hara kadi onon fiha nder ton khalidun ko on luttoɓe allahumma jalnama ɓe wiyane wa tilkal jannatu ko oɗo aljanna allati woni on uristumuha mo okka ɗon bima kuntum sabu ko latino ɗon kontamaluna e ɗon gollayno ko moƴƴi kaɗum lakum no wodani on fiha nder ɗon fakihatum ɓiɓɓe leɗɗe kathiratun ɗuruɗe minna ko eɗen ɓiɓɓe leɗɗe takuluna ñamaton innal mujrimina no jumuriɓe bonki ɓen fi adabi janama ɓe nayi e nder leɗɗe janama khalidun ko luttoɗe la yufattaru anhum ɓe hayfinantake lette ɗen wo hum kamɓe fihi ka nderite mublisun ko taƴiɓe yurmede allah nde wama jalamnahum men to ñaali ɓe walakin sikoni kanu ɓe latino humul jalimin kamɓe woni toñuɓe hoore maɓɓe wanadaw ɓe nodda kamɓe naatuɓe yiite ɓen ɓenna ya maliku ko an yo lanɗo giiteɗi malaikajo laamiɗo giiteɗin ɓenna li yaqdi alayna rabbuka yeeto joomi ma yo ñaawu mayde hoore amen men maaya men fowto qaala allah jaabitoɓe innakum no onon maaki suun ko ñiiɓoɓe toon mais ko honde say allah jaabitotoɓe ɗum hiɗa andi kasojo ko chef de poste on o nelata ko laamiɗo on kasogo nelata yimɓe maɓe maayi wonɗo o siɗa falane ok ko laamiɗo on giitiri ɗin ɓe noddamo ɓe namo li yaqdi arwahana yeeto allah yo ƴettitu ruhuji amen ɗin fa yurihuna o fuutinamen mimma nahanu fi e nde sonjamu men woni on ɗo e mum wa qala ibnu abbas inni si ɓe neli ɗum ɗo malaikajo o yeetiki allah ɗum ɗo falam yujibhum allah jaabitotako ɓe illa bada alfa sana si wona ɓaawo duuɓi wulure feƴƴude joni goɗɗo no ka kaso o nelal ɓe habbo taw duuɓi wulure non sendoɗa réponse hara réponse on kadi ko innugol bonko ton ñiiɓata na innugol ok awa yalto kasojo on si neli e lanɗo on yiyete lanɗo on yo yaltinanga lanɗo on habbike duuɓi wulure si o jaabitomo si tawi bete ko innugol ɗon ok yalto andi hay ɗum haray tampere waɗi taw ka mais hara réponse on après duuɓi wulure ko innugol innakum makisun ko ton ñiiɓoto allahumma la tajalna ma'ahum allah daalana ɓe lagadi ji'inakum gomɗi men addanino on bil haqqi goonga on walakinna aktharakum kono ko ɓuri ɗuɗude moɗon lil haqqi wonande goonga kaari hun hiɗon añi ɗum on yiɗa goonga ko woni probléme mon on am abramu kaaɓe fewjuno amran feere fi rorugol nelaɗo fa inna no menen mubrimuna meɗen fewjude fi dandugol nelaɗo am yasabuna kaaɓe no sikkude anna no menen la nasmau men ala nanude sirrahum gundoji maɓɓe ɗin wona juwahum e condi maɓɓe ɗin bala wona ko ɓe sikki kon wa rusuluna nulaɓe amen ɓe ladayhim nondi e maɓɓe ɗon yaktubuna hiɓe windude par ce que ɗa wonde malaika qul makuyo nulaɗo in kana lirrahman si tawno latanino allah wala ɗum ɓiɗɗo fa ana ko min awwalul abidin wonayno arano e rewayɓe on ɓiɗɗo
subhana senade wodani rabbi samawati joma kamrudi wal ardi lirini rabbil arshi joma arshi on amma sifona gay konko be sifotomo fazarhum tertoɓe yo nelaɗo yahudu ɓe jumpa ɓe fena wayal abu ɓe fija hatta yulagu ha ɓe hawra yawmahum e ñalande maɓɓe alladi nde aduna nde ɓe foda wa walladi ko allah woni on fi samai ka sama ilahum reweteɗo wa fil ardi kadi ilahum kanko woni reweteɗo wa walakimu kanko woni ñeñuɗo al alimu anduɗo wa tabaraka alladi senade wodani on allahjo lahu mo wodani ɗum mulku samawati laamu kammuɗi ɗin wal ardi leyrini wa ma baynahuma e konko woni hakkunde majji wa innahu kaka makko woni ilmu sa'ati andugol ko honde sa e dargal ngal daroto wa ilayi ko faade ka makko turjauna ruttete ɗon si on maayi wala yamliku wawata alladina ɗin sanamuji yaduna ɗi ɓe rewata min duni ko wori allah ashafa'ata tefangol ɓe illa man shayda si wona on seeditiɗo bi laƴƴi gonga womar kamɓe yalamuna e ɓe andi wala in sa'altahum mi wondi si alannike shirka e ɓe ɓen man khalaqahum ko hombo tagi ɓe la yaquluna ɓenete allahu ko allah fa anna yufakuna ko onno noon ɓe woncitira gayi gomɗingol allah wa qilihi konngol makko ngol kanko nelaɗon koynugol ya rabbi ko an yo jeeɗolan inna haulai no ɓeɗo gawmum koyemɓe la yuminuna ɓe gomɗinta allah innimo fasfaha anhum ɓennumone on gay maɓɓe wa qul wi'a salamun yo kisi e woni mon fa sawfa pellet yalamuna ɓe anda e battane maɓɓe suratu dukhan simore fi curki kinno jante e maggol makkiya tun ko makka nde telinade tawno laaɗo bismillahi rahmani rahim allah ko mbarke bismillahi rahmani rahim hamim ko allah tun andi ko muy e ɗe karfe makko ɗo ɗiɗi wal kitabi allah wondiri deftere nden almubin ɓanginde ko dagi e ko harmi innano menen anzalnahu men tippininde fi laylatin e jemma mubarakatin hebbinaɗo barki ɗum woni ñande laylatul gadri innano menen kunna men laatike munzirina wajotoɓe fi munzirina ka ko munzirina voilà inna no menen kunna men laatike mundirina wajotoɓe fiya ko e nder on jemma yufraku sendidirte kullu amrin kala fiyake hakimi ñawaɗo kala ko waɗata hitande ko ñande laylatul qadr on ɗon jemma windete amran ɗum ko yamirore min indina immorde kamen inna no menen kunna men sifori mursilin ko menen nulinulaɓe ɓe rahmatan ɗum ko yurmede min rabbi kaymorde ka joomi maɗa innawno kanko wasamiu kanko nano konguɗi jeyaɓe makko ɓen al alimu anduɗo annuyeji maɓɓe ɗin rabbi samawati kanko jeyi kammuɗi ɗin wal arde leydi ɗin wama baynahuma konko woni hakkunde majji in kuntum so laatike muqinina yananaɓe la ilaha ala reweteɗo e gonga illa wasona kanko yuhoyi imo wurna way mitu imo wara rabbukum ko kanko jeyi on wa rabbu abaikum kanko jeyi kadi babiraɓe mon ɓen al awwalina adinoɓe ɓen balsi ko woni gonga hum kamɓe fi shakki mbe woni sikke yal abuna ɓe fija fartagiba habbitoɓe yo nelaɗo yawma ta'ati sama'u ñande asama on addata bi dukhanin curki mubinin ɓanguki yakhsha nasaki sudda yimɓe ɓen hadha ɗum azabun ko letti alimum musude ɓenna rabbana joomi amen akshif anna ittan men al azaba lette ɗen innano menen mu'minuna men gomɗinay anna lahum ko honno wodiranta ɓe a zicra waaji tagol wagati ja'ahum gomɗi arinoɓe rasulu nelaɗo mo binum ɓangoɗo waaji summa riftita walla wannu ɓe ɗuurimo waqalu ɓenni mo allah mum o ko andinaɗo majnunum feetuɗo inna no menen kasiful azabi men hunca e lette ɗe men itta qalilan seeɗani innakum nonon aidun kono ko on yiltitotoɓe e bonki monki yawma nabtisu janto ñande men nangata ɓe albatsatal kubra nangande mawnude nden innano menen muntaki muna komin yottoraɓe ɓe lette wala gad fatanna gomɗi men jarribinoke gablahum aɗo maɓɓe gawma firano yimɓe firawna ɓen wa ja'ahum ari ɓe rasulu nelaɗo karimum tedduɗo ɗum ko Musa o inni ɓe an addu ilayya junnitelan ibadallahi jeyaɓe allah ɓen men hoota sham inni no min lakum wona nde rasulum komi nelaɗo aminum holniɗo walla ta'alu wota on towni to alallah e dow allah inni no min atikum mi adani on bi sultanin dalil mubinin ɓanguɗo wa inni no min ustu mi molori bi rabbi joomi am wa rabbikum ɓe joomi moɗon an tarjumuni nde warda toon mi kaaje wa in lam tu'minu li si on gomɗinali lam fa ataziluni woɗɗitelan fa da'a rabbahu o noddi joomi makko o tori o inni anna haulai no ɓeɗo gawmum ko yimɓe mujrimuna jumurimɓe bonki allah dalen mum fa asri yaadu bi baadi wondude jiyaɓe am ɓen laylan tumbo jemma innakum nono muttabawna kon jokkiteteɓe watrukil bahra tertoɗa mayo ngo rawan hingo deƴƴiti ɗon innahum no kamɓe yimɓe firawna ɓen jundum koɓe kono muhraquna yoleteɓe kam heewi taraku koɓe acci kamɓe yimɓe firawna ɓen min jannatin immorde gesele wa uyunin e candi wa zuru'in e remuruji wa magamin e galliji karimi yoɗuɗi labaɗi o karimin ɗo na tedduɗi
wa na'matin e nemaji kanuɗi ɓe laatino fiya e muɗum fakina ɓe nemino kazalika ko wanuni wa awrasnaha min runini ɗum ɗon fop qawman akharin yimɓe ɗo fama bakat wullano alayhim e dow maɓɓe assama'u kammu ngun wal ardu e leydi ndi wama kanu ɓe laatanoki kadi munzarina muññanteɓe ha ɓe tuuba wala gadi najjeyna gomɗi men dandi bani israila ɓiɓɓe annabi yaguba ɓen min al adabi immorde lette almuhini hoynayɗe min firawna immorde firawna innahu no firawna kana latike aliyan townitiɗo min almusrifina jeeyaɗo e fantimɓe bonki wala gadi ihtarnahum gomɗi men suɓiɓe ala ilmin e dow gandal alal alamina e dow windere nde wa ataynahum min okkiɓe min al ayati immorde aya jaɗen ma fi konkoni e muɗum bala um jarrabu e mubinum ɓanguɗo inna haulai no ɓeɗo makka la yaquluna hiɓe wiwde in hiya hay hunde ala illa mawtatuna al ula sona mayde amen aranere nde wama nahanu men wonali bi munsharina immintinteɓe ɓenni faatu awa addeɓi abayina babiraɓe amen mayunoɓe ɓen in kuntum so latike sadigina ko gonguɓe on ndema mo mayi immitoto joma daɗi ahum e ko kamɓe hayrum ɓuuri moƴƴude am qawmu tubba in ka ko lamɓe ɓen yemen walladina ɓe min qablim adinoɓe ɓen ɗon ahalaknahum men halkino ɓeɗo fop innahum no kamɓe kanuɓe latino mujrimina jumurimɓe bonki wama halakna samawati men tagirali kammuli ɗin wal arda e leydi ni wama baynahuma e konko nakkude majji laibina fijoɓe ma halaknahuma men tagirali ɗi ɗiɗi illa bilaqi sona e hewre gonga walakinna aktharahum kono ko ɓuuri ɗuɗude e maɓɓe la ya'lamun ɓe anda inna yawmal fasli anduno ñalande seedugol tagefo ngon moƴƴuɓe ɓen wona feere bomɓe ɓen wona feere miqatuhum ko wagutu maɓɓe ajimayna ɓe dendagal yawma la yuhni ñande tawi duncanoyta mawlan giɗo am mawlan giɗo makko on shay'an ngay hunde wala hum ɓe wonali kadi yunsaruna walleteɓe illa man rahimallahu sona on mo Allah yurmini innahu no kanko Allah huwal azizu kanko on tedduɗo e laamu rahimu yurmeteɗo inna shajarata zakumi no leggal haɗugal ngal ta'amul asimi ko ñamete junubinɗo kalmuhli hingal wa'i wasila tayinaɗo yahli hara hingal fata fil butuni ka deedi maɓɓe ka ghaliyil hamimi wano ndiyam wulɗam fatirta ɓe wi'amo khuzuhu nangemo fatiluhu dasemo ila sawa'il jeyimi ha ka tumbo yite summa rifti subbu juuron fawqa rasi ka sengo dow hoore makko min adhabil hamim lette fatayɗa ɓennamo zuɓu meɗu lette ɗen innaka noon antal azizu ko an wonno tedduɗo kaɗno alkarimu teddinaɗo inna hadha no ɗe lette ɗo ma kuntum woni ko latino ɗon mbi e muɗum tamtaruna hiɗon sikkitotono innal muttaqina no huloɓe Allah ɓen fi maqamin ɓe wonay e nokku ñiɓirde aminin holnide fi jannatin e aljannaji wa uyunin e canɗi yalbasuna haray ɓe ɓorno min sundusin bagi hayfuɗo wa istabragin e bagi tekkuɗo mutaqabilina haray ɓe fewtodiri kadhalika ko ni wa zawwajnahum min jombina ɓe bi hurin rimɓe aljanna inin janɗa giteɓe yaduna haray ɓe nodda fiha nder ton bi kulli fakiyatin kala ɓiɓɓe leɗɗe aminina hara ko huuliɓe ɓe hula hay hunde la yazuguna ɓe meɗata kadi fiha nder ton almawta mayde nden illa almawtata al ula sona mayde aranere nden wa waqahum Allah danda ɓe adhabal jahimi lette yite ngel fadlan ɗum ɗo ko moƴƴere min rabbika urde ka jomi maɗa dhalika natugol aljanna huwal fawzu ko ɗum woni malal al azimu mawnugal ngal fa innama yassarnahu andu ko men newinirani nde alqur'anare bilisanika e ɗengal maɗa ene laaɗo laallahum bela jo kamɓe atadakkaruna ɓe wajitorayde fartaqi ɓe habbito innahum no kamɓe murtaqi bun ko habbitiɓe suratul jasiya simore fi jiccagol e hoore koppino jante e maggol makkiyatun ko makka nde teddinade tawno laaɗo bismillahi rahmani rahim yo Allah ko mbatte bismillahi rahmani rahim ha mim ko Allah tun andi ko faandi e ɗe karfe makko abajaɗe ɗo ɗiɗi tanzilul kitabi tippinede deftere nden min allahi koye morde kalla al azizi on tedduɗo e laamu alhakimi ñeñuɗo e kuuɗe inna fi samawati woni e tagugol kammuli ɗin wal arde leydi ni la ayatin dalilji timminorteɗi fi bawgal Allah ngal lil mu'minin fi gomɗinɓe ɓen wa fi khalqikum woni kadi e tagugol ngol on onon yimɓe ɓen wa ma yabuttu e konko sakiti min dabatin immorde riɓowel ayatum ɗum ɗo fof ko ayeje tindinaɗe ma fi bawgal Allah ngal li gawmin fi ɓe yimɓe yoginuna yananaɓe wahtilafi llayli e lutindirgol jemma on wannaare e ñalorma on wa ma anzalallahu e konko Allah tippini min assama immorde ka sama min risqin immorde e arsike fa ahya wurnitiri bihi saabu ndiyannangal arda lirni mbada mawtiya ɓaawo yorugol mayri wa tasrifi riyayi e yiltidirgol kenuri ɗin ayatum ɗum ɗo fof ko ayeje tindinaɗe ma fi bawgal Allah ngal li gawmin fi ɓe yimɓe yaqiluna haqqilayɓe
tilka ɗe ɗo ayatullahi ko ayeji Allah natluha meɗen jangade alayka e dow amaɗa yo annabijo billahi e hoore gonga fa bi ayi hadisin koonnun e yewtere ba'dallahi ɓawo yewtere Allah nde wa ayati ayeji makko ɗe yu'minuna ɓe gomɗinta waylum bone wodani li kulli affakin wonande kala hewuɗo fenugol asimin junubinɗo yasma umono heɗo ayatillahi ayeji Allah ɗen tutlahi ɗe jange alayhi e dow makko tumma refti sirru o deppito mustakbiran ko mawnintiniɗo ka allam yasma'aha a sikka yo nanali ayaje ɗen fa bashirhu humpitumo bi adhabin nodani mo lette alimin musude wa idha alima si o andi kadi min ayatina immorde ayaji amen ɗen shay'an goɗɗum ittakhadaha o jogito ɗum huzuwan jalnori ulaika ɓeɗo lahum nodani ɓe adhabu lette muhinum hoynayɗe ɓe min wara'ihim no ɓawo maɓɓe jahannama wala yukhni duncata annum gay maɓɓe ma kasabu konko ɓe faggiti shay'an gay hunde wala mattakhadhu wona konko ɓe jogiti min dunillahi ko wuri Allah awliya a weldiɗɗi sanamu walahum noɗen ɓe adhabu lette azimum mawnude hadha nde alquranare hudanko nde peewal walladina ɓen kafaru yedduɓe bi ayati rabbihim ayeji jomi maɓɓe ɗen lahum noɗen ɓe adhabu lette min rijisin immorde noneji lette alimum musude allahu alladi ko Allah woni on lanɗo sahhara lakum ɓeltanɗo on albahara maayo ngol li tajri al fulku fiyo laaɗe ɗen dugu fiyi ka maayo bi amri e yamirore makko wali tabtahu e fiyo dabɓu min fadlihi moƴƴere makko nden wala lakum bela jonon tashkurun o yetta e nemaji Allah ɗin wa sahhara lakum o eltani o ma fi samawati kala ko woni ka kammuli o ma fi ladi kala ko woni ka leydi jami'an dendangal minnu immorde ka makko inna fi dhalika woni e koko jantaɗo la ayatin dalili tindinoteɗi fi bawgal Allah ngal ligaw min fi ɓe yimɓe tafakkaruna mijitotoɓe qul ma kan yonuɗaɗo lilladina fi ɓen amanu gomɗinɓe yahfiru yoɓe yafanu lilladina fi ɓen la yarjuna ɓe jortaki ayyamallahi hawrugol e ñalɗi Allah ɗin liyajziya fiyo Allah yuɓito gawman yimɓe bima kanu konko ɓe latno yaksibuna ɓe faggito man amila kala golluɗo salihan ko moƴƴi fali nafsihi ko hoore makko o gollani o man asa a kala bonnuɗo faalayi ha lorra kan yanta e hoore makko summa refti ila rabbikum koko faade ka jomi moɗon turjawna ruttete ɗon si o maayi wala gadda atayna gomni men hokki bani israila ɓiɓɓe annabi yaguba ɓen alkitaba deftere tawreta nden wal hukuma e ñenƴal saria wannu ɓoota e annabaku wa razaknahum men arsiki ɓe min attayibati immorde laaɓuri dagiɗi wa faddalnahum men ɓurɗi ɓe alal alamina e dow windere nden wa ataynahum men hokki ɓe bayinatin ɓanganduyeji min al amri immorde fiyake on fa mahtalafu ɓe lutodirali illa min baadi ma ja'ahum sona ɓawde arnoɓe al ilmu gandal ngal bahyanka bewre baynahu makkude maɓɓe inna rabbaka no jomi maɗa yagdi o ñawa e baynahu makkude maɓɓe yawmal qiyamati ñande dargal fima kanu e konko ɓe laati fe muɗum yahtalifuna e ɓe lutodira thumma ja'alnaka refti men waɗuma annelaɗo on ala shari'atin e hoore lawol sharia min al amri immorde fiyake dina kam fatta biha jokkugol ɗo lawol wala tata biwota jokku ahwa alladina belede ɓe la yalamuna ɓen ɓe anda innahum no kamɓe lan yuhnu anka ɓe duncantama min allah immorde lette Allah ɗen shay'an ay hunde wa inna zalimina no toñoɓe ɓen baɗum yoga maɓɓe awliyahu baɗin ko weldiɓɓe yoga wallahu ko Allah waliyul muttaqin woni giɗo hulayɓe mo ɓen hada nde alquranare basairu ko nde tasakuye linnasi fi yimɓe ɓen wa hudan ko nde peewal wa rahmatun ko nde yurmede ligawa min fi ɓe yimɓe yuginuna yananaɓe am hasiba alladina ka sikku ɓen ijitarahu sayyi'ati faggitiɓe piiji bonɗi an naj'alahum men waɗayɓe kalladina wona ɓen amanu gomɗinɓe wa amilu salati ɓe golli ko moƴƴi sawa an hara no fota tek mahayahum gurdam maɓɓe ɗawa mamatume mayde maɓɓe nden sa a bonima yakumuna koko ɓe ñawata wa khalaqa Allah walla tagi as-samawati kamuli ɗin walla arda e leydi ni bilaki e hoore gonga wali tujza fiyo yoɓite kullu nafsin kala wonki bima kasabat konko ki faggiti wa hum kara kamɓe la yuslamuna ɓe toñetake afara ayta yeeto lan man ittakhadha on jogitiɗo ilahahu beleɗe makko ɗen ilahahu reweteɗo makko on hawawu beleɗe makko ɗen wa dallahu llahu Allah majjinimo kadi ala ilmin e dow gandal wa khatama o noti ala sami e dow nanɗe makko ɗen wa galbi e ɓerde makko ɗen wa jala waɗi ala basari e dogite makko ɗen hishawatan cuddu majjere faman yahdihi ko hombo fewnata oɗo min baadi lahi ɓawa Allah majjingol ɗum afala tadhakkarune onon o wajitotako wa galu hefre ɓe ɓen inni ma hiya hay hunde ala illa hayatuna duniya sona ɗan gurdam men kaduna ɗo namutu woɓɓe men no mayde wa nahaya woɓɓe men no wurude wa ma yuhlikuna halkata en illa daru sona lannugol jamanu wa ma lahum alanaɓe bidhalika e wolgol gonkongol min ilmin gandal innum ɓe onali illa yazunnuna si onayi ɓe sikka wa idha tutla si janggama alayme ɗum maɓɓe ayatuna ayaja men e baynatin ɓangude ma kana latanoki hujjatuhum hujja maɓɓe on illa an qalu si onade ɓe innuno itu awa addane min mbiya bayina babiraɓe amen mayunoɓe ɓen in kuntum si tawi on laadike sadigina gonguɓe wondema si men mayi men immitoto
qul yetoɓe allah ko allah yuhyikum wurni on thumma rifti yumitukum o wara on si balɗe mon ɗen lanni thumma rifti yajmaukum o hawtitoya on ila yawmil qiyamati faade ñalande dargal laarayɓe nde sikki ala fi e muɗum walakinna akthara nnasi kono ko ɓuri ɗuɗde yimɓe ɓe la ya'lamun ɓe anda wondema mo maayi immitoto walillahi ko allah wodani mulku samawati laamu kammuli ɗin wal ardi leydi ndin wa yawma taqumu saatu ñande dargal ngal daroto yawma idin nde ñande yahsaru perday almubtiluna merenteɓe ɓe wa tara ayi ka dargal kullu ummatin kala mofte jaasiyata ngara ɗe jicci hakke ko yimɓe ɓen huli ɓe wata daragol fo warano jicci kullu ummatin kala mofte tuuɗa noddete ila kitabiya faade talki golle maɓɓe ɗen al yawma hande tuji zawna o yoɓete ma kuntum kala ko lanno ɗon tamaluna e ɗon gollayno hada nduɗo kitabuna talkuru amen yantigu ndu wowlay alaykum e dow moɗon bil haqqi hara koye hoore gonga inna no menen kunna men laatinoke nastansifu meɗen windude ma kuntum kala ko lanno ɗon tamaluna e ɗon gollude fa amma alladina amma ɓen amanu gomɗinoɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi fa yudkhiluhum naada ɓe rabbu joomi mabɓe fi rahmati ka yurmede makko dhalika natukol aljanna huwal fawzu ko ɗum woni malal almubinu ɓangungal ngal wa amma alladina amma ɓen kafaru yedduɓe allah inna ɓe afalam takun e laatanoki ayati aya janɗen tutlano jangeteno fire alaykum e ɗo moɗon fastakbartum mawnitiniɗo wa kuntum laatiɗo gawma yimɓe mujrimina jumurimɓe bonki wa idha qila si ɓe wiyanama inna wa'dallahi no fodore allah nden haqqum ko gonga wassatu e dargal ngal laarayba sikki ala fiya e maggal qultum onon wi on ma nadri mene men anda masatu ko ndoni dargal inna zunnu men wonali meɗen sikka illa zanna si wona sikke to wa mananu men wonali bi mustayqinina fillituɓe on nema dargal woodi wa bada lahum feñanaɓe sayyatu boneji ma amilu konko ɓe golluno wa haqa bim tippo e maɓɓe ma kanu konko ɓe latino biye muɗum yastahzina ɓe jalkita waqila ɓe wiyane alyawma hande nan sakum men yejjitiray on ka nder yiite kama nasituma no yejjitirno ɗon noon liga a yawmikum hadha hawrugol e ngal ñallal mon hande wa ma wakum werde mon nden annaru ko yiite nge wa malakum hara kadi ala nawa min nasirina walloɓe dhalikum ko defi on ɗe lette biyannakum ko sabuno onon biyannakum ko sabuno onon ittakassum on jogitike ayatillahi aya jalɗen husuwan jalnori wa garratkum jamfike on kadi alhayatu duniya gurdan aduna lannayɗan fal yawma hande la yukhrajuna ɓe yaltintake minna immorde yiite ngen wala hum ɓe onali kadi yusta'tabuna feleteɓe tun accite falillahi ko allah wonani alhamdu yettere nde rabbi samawati jeeɗo kammuli ɗin wa rabbil ardi jeeɗo leydi ni rabbil alamina jeeɗo winder nden walahu ko kanko wonani alkibriya u mangu ngum fi samawati ka kammuli wal ardi ka leydi wa wal azizu kanko woni tedduɗo e laamu ala kimo ñeñuɗo e kuuɗo alaji wadda اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم الله صور امبراي يوم البديان اوكي امبارك دي وند امبارك او قران الله قران آمين آمين اللهم آمين Allah tay jiɗi keefeero keefeero Allah sona ko biɗoyaji meɗen Allah barke yo Allah koɗen ɓiɓɓe meɗen janngoɓe Qur'an ha ñande Allah roni leydi ɗi ko woni e ɗon dinko. Okay, 1 second. I'm recording it. آمين آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الطيبات وأكيد الخيرات وأن تغفر لنا وترحمنا وأجرنا بالخيرات إنك توفنا إليك خير مفتونين آمين اللهم إنا نسألك حبك حب من يحبك حب عمل يقربنا على حبك يا نور كل شيء هدى وأنت خالق يا مفتح الأبواب يا غادي الحاجات يا مجيب الدعوات يا غادي الحاجات اللهم اتب الدعاء فاتيا آمين يا ودود يا ودود يا ودود يا مجيد يا مجيد نسألك من نور وجهك
مغفرتك التي قدرت بها آمين. وبرحمتك التي وجدت لا اله الا انت سبحانك لا اله الا المستقيمين أفتنا برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.